Nibanyeta Grace Alinda Boke ndi mukozi wa Radio West ekyembaganize ky'amaani ha Radio West tandikira program ensyaka ebakweta iraka ly'omukazi n'omwana. Iraka ly'omukazi n'omwana netandika saha 8 mpaka saha 9. Kiro kino tuina topic ntwenda kuhanuraho, of course omu program egyo ensonga enyingi zituri kugambaho nizikwata abakazi n'abaana. Nomanya ejo group nayo tahirwa attention yerukumara. So today ntwenda kubazaho okwangana kwa abazaire b'omwana nikutalabaniza kuta omwana omukukura kwe, omukusoma kwe, omukujwara kwe, omukubaho kwe n'okukura kwe k'obwongo. Haro provision to discussing before here ntakaizira hano ngu omwana wakubahikize myaka 7 ngwise na mtwara, which is not true. Nkirugira environment eya nyina akumprovidingera kukura na environment eyise akumprovidingera kukura kurorangu kandi ne omwana we nagamba ki naenda kuikara na nyina naenda kuikara na ise then hatubasesinge owise no wanyina ninkaha hasemerire omwana okuikara. Omudakika ntaito muno tugenda kuba live ha Radio West 12 discussing ensonga egyo nyine ba councils, nyine ba social workers, nyine nabantu bona abazaire abarukwatwaho omu studio okora ngo twabaza ensonga egyo abahuliriza baitu abalioko aba Radio West mwatunga kurungi. So please take our radio omanye kikwatagaine na hansonga za in case of separation abana banu kabasiga bata bali safe safe environment batatalabaniziwe okwangana kwaitu ababiri abazaire.